Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ba Bante do lingdo MLA Kamaukenro constituency Waderu Menteri Badai Pet Yakatanan Agriculture but Sports Kasarkar Jilla Hakas nginingkong ule her dalade syaka jaka jengok kai pertai baponam haka jilla halat lum daga jeng temu ban penjana syusyu yakaban kentiu yakayo kakot kinok snong kate kisnong Yau Menteri Lasan Ran Lang do Vijay Kumar Commissioner and Secretary Katanat kam jengok kai pertai Kasarkar Jilla kirirong ba kinangilam snong bat kiwei Kajing temu kan kajing jurep kalong banyamel jingmot ban syem yakilat ban kentiu syusyu yakakam jengok kai pertai hakate kejela hadian kan menteri ulayat kejat nasional tenraj lingba kawa umlo syasnong jongksha ban jurep yakasurok kebaan pen sedang nok shen keban penyaso ikite ki atlik snong uba ban tidor ulong bakate kasurok kan penmento yakini ki arsenong berkandan ru kejengking na lor kate kawa umlo But it's private land. But let's hope our land we can make better. Now, I think we need to repair this. Okay. This machine is not working. This they operate with machine or manually? Machine. Bringing from there, you have to start this machine. And sending, no problem. But bringing the they have to use the machine. Correct. That's why. So machine now is not working. So that's why we thought now let's see the land where we can build the resort. You know how they used to go down. It's good also, the design is good. Yeah. That's why I know when we came together here. This one is a functional. Yeah, it's functioning. But we need a better one. Yeah, we need. Do you know how to repair it? How it works? Pi menem step hewan untuk ngiran sepo Lightroom. Nama ka Lightroom ketika way ka jaka ka ba itnat ba bagi brio nak borok ka jela na borok ana ono na kari India ai ba na sebar kari India bagi brio kiwan kai po Lightroom bon kai ke jing itnat jo ke jaga stay. Bat ke jing temu ke jong ngilong bangi kwa banang upgrade banang pen itnat banang yarap ya ketika sinong bangin nang yo bantau ya ke jing don kam ki babun ki jing don apile i kawi day bat ke jing don kam ba ki buri kiwan i don kam ki proper toilet ki babiang i don kam ki jasong jaka songka ki babiang i don kam ki restaurant ki babiang i don kam ki lentik sen kien ki babiang te day na ta kadaw ni sawan pait bat ngi jing temu go jonga bat ke jing temu jongka tourism department kalong ban nang kentiu kam jo kai po jela jongi day na ta kadaw nga sawan nilam urusan man yakunto bat ya kawi day ba atay na taray nginang la ban le ba kumba play ba kitu ki fence bangi care play katu gani ke scheme ke bangayo last 2 years ngan itu ipi ke bangi ya penbaik pat ngilayo ban care nama katu ke jaka bangi one page mane kadi jaka ba si hab ki brio man saw play don ke bayap ru tinglayo care no di fencing banum pat banum weng pat ya ke jigi tanat jong tu ke jaka banum penduk ya ke jigi tanat jong tu jaka ngilashu design ataru complete ku fencing kim diki itu ki fencing kum ki basai care gitu ki beli bakile ki mata ki MG piludi ndre katu fencing ke compare kan dia ngila design ba bat katanat tourism kalau ngi tanat te katu long ban yada ke ngi dang kwa te bat hang turung ngi dang kwa ban le shu ki ban kam itanat de na ta kadang ngi soan pek ban won jo man ne ya katu ke jaka shu to leng mangimut ban sinai ki jaka ki babiang na ka banta ki nong jo kai ki wa lek kai che te shu po katan le lo na ka pos ko ni i landscape bi tanat ki ba aku cingit selanti jumpi ini ngawa balat mur bantai tu kecik atau kan ikan out of kan boost ikan tourism sector hak di constituency jumpi definitely kata te kala de ke jing sha ke mau kon ro CNRD block ni tu pi de kawai na ki block ke babun pelat ki jaka jengok kai pertai tamba ngani tu ifi bangim pad explore lot ki babun ki jaka mdai tang hang ni sha thain riwar ki bun nangta hapo thanraj lo den kawai ka shait kon ka itanat ba in sawan ban pai wet singi kumno ban shna viewpoint hang ni jong sharu kani kan sha bano stero bano kadu ru itanat ba ki bang bon ki jaka nga oi pi bangin haban explore bangi haban pan itanat ru ban shna susu ki viewpoint ban shna ki jaka ba ki brew la ban wan kai kani kan ki ka tourism gede koi ka ban yo ban island ban yo kam yo jam ki kana jong
hopefully banang na start gimi okam yo jam ban ngani scam la dangila ban penjanai ngila ban create kambon ki opportunities nak benta ki kena jungi ki bubun ki badon sap mau pi gani kam tambalong da liang jong government ke di ban china ke di ban dapat ai kan ngila ban ong kin ai society ngila ban ai ki cooperative society la ningin ai ki group ki bagi ki SSG mo self group kita ki bro bangi persang dengan scam ba kani ke di kejing sedang but habadon kejing sedang di bendon kejing kut lu tidai na takadaw ong pi limba kejing tray lang nga ngalong for development baik nga ong pi nga dakwa sisya ban kintiw ya ka constituency ka ba jungi but limit scam limba kejing tray lang jong ginong elam sino jong pai ba sisin kasngi kani ka constituency jungi kandai ka ba itanat hapo ka jala jungi ba pathai mo koi